Novuri chumwe chona chibere chahwire abantu bari kwekitiro kuzaha mukoro gwa MK movement konke ekiti cyo basize kubaho. We nari nyuma yo kure message abantu bamureba ngo muzugu wa Mitooma. So nimba hamiza ngu mtaka hamanu gona opanguzo no bwanyu jero muzikina rwa bamantana bamukunda abantu ba Mitooma district eke cyabaho mtakitwara kachuru tisonga kakurya mani. Bwanyuma yo kwemereza omukoro gu police kirero kubinga abantu obutazo mu mwanya ogu. Ebindi byona byarekere kunogera ngo umuntu yabona umbazi gwamuyamba hamagarageye omuntu kugira ngo nakuragurira busha kongo karo umuntu nakupinga ngo otakijaho ecyo kintu nikirebuka kubi ebise vira bitwe tukiriza impoyiturire entezona nambi ibiri zagarikayo apana. David Kabanda ori omuhezo omugambirizo wa MK movement yahamizo berindi bitu yagira ngu MK movement teri kuhakanisa kandi teri kurwanisa President Museveni ahabo kubanuwe main grid y'amashanyarazi hatitwe n'abatweta standby generator amashanyarazi garagaho generator yitwe basokuza twagira President Museveni tkoragana na President Museveni kandi no mukoro nuwagwikirize ngo gubeho mukoro gukashabwa aba Mitooma bakabasha bageno ngwaje aganire nabo aboreke nibiki MK movement rukora kandi biyerekeye gukora. Enshongezi Minister Kahindo Tafire azigambire hwati abona n'abahisa mbari na DPC wa Mitooma wikizuru kiko ninga kurwangira kwakuza kurwangira atakubanza yambuza aho kuba DPC ubona umbuza tini kibaro DPC akazeremu nicyo cyo mbere cyo mwakoratara you can tini kintu kumanya na kunyambire tini kintu gumanya n'umukoro nyuwe tini kintu gumanya bakora keba bakoze rya Kahindo n'uko rya Kahindo bakata fundraising bashakaza fundraising hatina rangambi kunyoko nargira Bungereza naka bangira ngo fundraising ya Kahindo nagiye gumbamo n'ibinimanya n'ubwo mukoro ubungubire ngunguru nanyembe banyire nyumwabazi batana kuyomba kubona na polisi omwanya ogu gusigire gukomerwe polisi obwe barinziro gundi yo gurukuza kuva muri Kabera Town Council mu district ni yemwe gasha kwa Sheikh Abdulatif